Harya wambwiye ko witwa? Nitwa Nyiranzage. Witwa? Nyiranzage. Nyiranzagira? Nyiranzage. Ushaka? Bose ndi gushaka akazi pe. Ndi gushaka akazi rwose ndashonje. Ubwo urasa n'umuntu ushaka akazi? Nukuri kw'Imana numbone ko nambaye gutya. Utu ni utwenda mabuja yandemeye, imyenda yanjye barayibye, yari ku mugozi barayiba. Bose nukuri ndabinginze mu makazi. Gusa urabona wakora akazi bwoko ki? Akazi nagakora kose, guteka, gukoropa. Mbega ko nshoboye kose nagakora, nzi kenshi cyane boss, ni kenshi cyane nzi. Uzi guteka no gukoropa gusa? Oya no gukubura, no kumesa, no koza ibyombo, nyine akazi ko mu rugo kose ndakazi. Ajya ngo uri Nyiranzage? Nitwa Nyiranzage. Bari wafuraho amakuvurure na rimwe? Yose byose nzi kubifura. Amakuvurure y'umweru? Cyane rwose. Ese ko mbona uri mwiza ubundi kuki udashaka umugabo? Bose ubwiza ntago burya umugabo se umugabo no gupfa kumutoragura mu muhanda. Imana niyo izangenera kumubona. Urindiye Imana ko izakuzanira umugabo? Imana izanzanira umugabo, dunize nzamutoragura mu muhanda. Ningenera nzamubona. Hajya uvuka he? Aha, mvuka ku Rusumo. Ku Rusumo. Okay. Ntabwo dusanzwe dukoresha abakozi b'abakobwa hano. Biragoye ko wabona akazi mo hano uri umukobwa. Bose ndakwinginze mbabarira pe, ndashonje. Nenda gupfa pe. Kandi Imana inyoboye ahanga nari nzi uko muri bumpa akazi rwose, ndabinginze. Mumfashe rwose mumfashe. Nakubwiye ko hano umukozi wa hano aba ari n'umuzamu. Kugira ngo ajye yoza n'imodoka yawe. Byose nzabikora. Nukuri kw'Imana byose nzabikora, nta kimwe ntazakora. Ariko hari ibintu bagutumye muri iki gipangu. Ngo urabona urareba isura yawe ukabona usa n'umukozi mu rugo. Oya nabyo nokuri bose. Nase umuntu inzara yamwica kica ntajya gupfagasa. Ubusura n'umukobwa usa gutya reba nk'imyendanyizanye muri envelope. Genda ubwira umuntu wagutumye hano umubwire ngo oya nawe bose nokuri kw'Imana ndakwinginze nokuri nawe gira impuhwe gira ikigongo. Base mfasha mwese mwijoro nzirwariza. Ariko banza barakuye ko hano rugo nta mugore urimo kabuje ko umugore muri uru. Oya nokuri kw'Imana usa nawe umugore nka umugore wa kabiri ngenje gukora akazi. No uranabizi ko habamo n'umugore. Oya nese ko mbwiye ngo harimo umugore simbese ndanamubona. Aguko ameze kose nzamwubaha nk'amabuja pe. Nyiranzagira niba ari Nyiranzagira niba ari Nyiradage niba Nyiranci. Nitwa Nyiranzage. Nakubwiye ko hano tudakoresha abakozi b'abakobwa. Ndashonje nokuri kw'Imana pe, gira ikigongo giririmo. Ndashonje nenda gupfa. Wambabariye ko. Tose nokuri kw'Imana ndakwingize bado nokuri kw'Imana ndabo. Neba mwana mbari gutwara utwenda. Kandi rinkorera amafaranga nzabona n'agakapu n'akavarisi. Ndakwingize mbara boss donda napfukamye please mbabarira. Wambara ukama akazi koko. Aya niyo mahirwe ya mbere tugiye guha umukozi w'umukobwa. Nukuri kw'Imana pe, Imana iragomba. Ntuzana ibintu byo kwiruka witononjora inzara. Bose do. Kwiruka gutonora ibitoki wanitse inzara. Inzara ntazo nashirishijeho kugira wemere ko nza akazi. Ngewe nza akazi kose. Bose nukuri kw'Imana pe. Aya. Imana ikamugisha.